Ato mi og hospital. Hospital. Naay kuan, naay check up si Dudong ron katong sa iyang kidney sa una. So mag ultrasound ni. Beep beep. Sige pa nga to luloy naman siguro kay kuto. Palit ko ani. Ayo. Palit ko ani. Yeah. It's not tae. He said tae dia. He said, "Mommy, tae dia." Nah, it's not tae, it's bread. Buang. Yeah. That's kaning. Wow. Oi, oi, oi. Whoopsie. Ja. Kan du få øje på mango her? Så får du massage. Wow. Wow. Så tager vi den her, så siger vi, så er det den her over. Du er så dygtig. Det er virkelig godt. Så tager vi det på den anden side. Skal du tage en serviet med nu?